Wala bafethu nginibingelele nginamukela kuyona YouTube channel yethu le Update TV. So mangabe uqala kuba khona like angabusalenza iphutha cindezela ibutton leli buvu liphela subscribe uphinde press nayo ibell kanye naleyo like button. Hayi ke inkosi yamabhinqa bafethu ayisalalanga endleleni seyiphinde yakuphinda futhi lokho bafethu lapha ke umfuka amchunu ngizwe insizwe siyaziyo ke le ukuthi ayilala endleleni bafethu vele ikhulume nje izifake zonke enyamini sikhuluma nje ziyabhadla lapha ku Patrick Mfowethu bafethu njengoba nje izigaxele impela kodwa ke ikhona ivideo iyona le ungazizwela wena. Kanti ke siyazi ke ukuthi njengoba sikulelo hlelo longizo online ke kukhona futhi ke nezinto ezenzekile eNingizimu Afrika ehamba phambili ezitrendayo. Ayikho into etrenda njengamanje eSouth Africa edlula inkosi yamabhimbo akhona nje emhlabeni engakaze sabonakala okuthiwa uPatrick Mfowethu. Lo muntu wakwangubani emsinga usiphoxile isibongo sakwangubani uPatrick uphoxile indima kaMaskandi ngoba waziwa nje umuntu ocula uMaskandi wasukuthi izweke libhekene nesizungu libhekene nokugula libhekene necoronavirus lamukela noma yipi imfaduko nje eqhamukayo. Ayikho into ebheda njengalento eculwa yilo muntu othiwa uPatrick. Kodwa manje uthanda umhlaba wonke mangabe ngempela engasho njalo ethi ke uyinkosi yoSimphiwe Shembe no Justice kanye no Silexa Ntuli ke uqhamuka namaskandi wamahlaya hayi ngavuma ke ngoba ngisho uSimba mayingavuka emalibeni athi qhamthushu engabe ngathini mayingabona uPatrick nje. Hayi ke bafethu kanti nayo ke insizwe kangubane le bafethu ke uPatrick Mfowethu bafethu insizwe le iqopha umlando ke kakhulu bafethu inkabi nje ikwazi ukuzakhela udumo ngaphakathi kwamaviki amabili akuphelanga ngisho amaviki amabili lensizwe ibese seyitrend lapha ku Facebook bafethu sikhuluma nje nayo ke lapha iphawulile ngalo lidaba ke likangizwe ikhala ngokuphoxeka bafethu isho ukuthi ke kubhlungu kakhulu ukuthi iphoxwe umuntu ebeyizitshela ukuthi izofunda kuyo ibese isho ukuthi kodwa ke izoba live ngomgqibelo bafethu na kanjani yobe iyophendula wona lamahlebezi. Mina ngifisa ke sikhulume ngalo lidaba lapha ngenzathu ucomment section ukuthi ngabe uthini umbono wakho wena ungakhohlwa ukusubscribe khona la ekhaya mina ngithi iqopha lezi.